Molweni sanibonani bafethu. Ninjani niyaphila? Sithembe niyaphila. Nibingelela mfowethu Mkhonza. Thanks a lot for being here and supporting this channel. Cela abangasubscribe ukuthi basubscribe esikhulise le channel ngiyabonga. Yazi bengilalela i-interview kaClement Manyathela ekhuluma no spokesperson kaPresident Ramaphosa uVincent Magwenya. Embuza mayelana nokuthi kungani engavela umkhono kuleya list yalabo okufanele ba-prosecute. Embuza nje about all that. Indlela aphendula ngayo uMagwenya ibonisa ukuthi uPresident Ramaphosa kuze kube manje akaneliseki noma akaneliseki ngokuthi khona into ephathekayo engamenza ukuthi a-act kumkhono. Akanelisekile, usazolinda ukuthi aqhubeke aze aqede umkhono ukutestifya kuMadlanga Commission bese-ke ethatha-ke isinyathelo. Okusho ukuthi iyo yonke lento le iSouth Africa ekhala ngayo ukuthi there is substance ey'ntweni esezivelile ngomkhono. uRamaphosa uthi hhayi, it's not enough ukuthi angasithatha isinyathelo. Ngaphinde ngalalela enye interview ebeyenziwa uJJ Tabane noSizwe lapha ku-SMWX. Kukhona into bengingayinakile lapho ikhulunywe uJJ Tabane. Uma ethi uRamaphosa, have you noticed ukuthi uRamaphosa akusiyo upresident othanda ukwenza ama-press conference, akusiyo upresident ovame ukubiza abeyindaba azokhuluma nesizwe. Even-ke kwenzekile uRamaphosa kwaba ukuthi uzokhuluma nesizwe, uvame ukukwenza kube virtual. Uyihlalela nje lapha ayihlalele khona kanje njengomfoka Mkhonza bese uyayikhulumela-ke nesizwe. Akenzi ukuthi abize abeyindaba azokhuluma whatever afuna ukuyikhuluma ezidlangalaleni bese enika abeyindaba ithuba lokuthi babuze imibuzo. Akakwenzi lokho uRamaphosa, akakwenzi. Even noma kuthiwa abeyindaba bambona komunye umcimbi noma kwi-event, uma bemvimba bembuza imibuzo usuke ephuthuma. Uma banike leyo 2 minutes is enough. So ngibuyela-ke kule kaMagwenya yokuthi kube uyena ozodefenda uRamaphosa lapha kuma-interviews amaningi kukhuluma uVincent Magwenya and all that. Mawucabanga wena ungathi kukutshelani ngoRamaphosa lokho, ukuthi njalo uma ngabe kufanele akhulume izinto even ezibucayi. Ake ngenze example nje ngayo le yokuthi kunama-allegations kaMkhwanazi, akaze ayibize i-press conference uRamaphosa. Le nto beyibucayi ngokuba bekufanele ukuthi abize i-press conference specifically phambi kwabeyindaba, abuzwe imibuzo and all that. Even namanje nje baqhubeka iMadlanga Commission, ukube upresident o-responsible mina ngendlela engibuka ngayo. Ngake ukayibize i-press conference abe kwi-constant interaction nesizwe, asenze sibe abrief ngama-steps afuna ukuwathatha ngezinto ezenzeka ezweni. Naku bekwenzeka izinto ko-Addington and all that. Kufanele ngabe konke lokhu kwenzile kwaba yi-part of i-press conference yakhe, wakhona ukuthi abuzwe imibuzo, ahlatshwe ngemibuzo abeyindaba and stuff. Kodwa akwenzeki. uRamaphosa uhlala ele kude, akafuni uku-communicate isikhathi esiningi nesizwe. Akakwenzi lokho uRamaphosa. Singasakhulumi-ke ngalo indaba yama-press briefing kuphela. Even izinto ey'thize ezikhuluma ngaye-ke manje specifically
uyafihla yonke into. Asazi lutho nge-CR17 campaign for example, wakhetha ukufihla ukuthi kufihlwe yonke into ngaleyo nto leyo ukuthi kwahamba kanjani. Nayi iPhalaphala sesina over a year silinde i-judgment ye-Constitutional Court. Uyaqinisekisa ukuthi uyasifihlela ukuthi amajaji e-Constitutional Court athini ngaye, ukuthi wayibreaka yini i-constitution nama-ethics ukuba kulesikhundla kuso. Utholile ufihle yonke into nje, uyafihla, hambela kude nomphakathi akafuni ukuphendula, uthumela oVincent Magwenya bazomdefenda and all that. Ngifisa sike sikhulume ngalo ukuthi uthini ngalezi zinto lezi zokuthi uRamaphosa imibuzo ebucayi nebalulekile kufanele ngawubuzwa yona uyathumela kuzophendula abanye abantu oVincent Magwenya nabanye. Nakhona manje uyafuneka lapha phambi kwe-ad hoc committee eParliament. Kusenzima ukuthi avele ayokhuluma phambi kwe-ad hoc committee. Sithini ngoRamaphosa uhambela kude nezwe athi ungumongameli walo libe lisey'nkingeni ey'ngaka. Uyakhumbula even kuvela lama allegations la kaMkhwanazi ukuthi kwake kwaphela amalanga engakhulumi engaphenduli. Simangele sonke ukuthi upresident uthini ngalento. Kwathi ngelikade kwangikhona ephefumula ezokhuluma ngabo Madlanga Commission-ke ukuthi uyabasungula nani. Kodwa nje umuntu ohambela kude isikhathi esiningi. Sithini ngaloko? Ake siphawule just ngaloko nje namhlanje. Umfowami Mkhonza lo, ngiyanibonga bafethu. Thank you so much. If you haven't subscribed, please do so. Subscribe and let's grow this channel together. Ngiyabonga.